Baik geng, hari ni kita pakai pelampung jenis yang bedok lah. Okay, pasu batu 2 mata. Okay, kita cangkuk dulu kat ekor dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cangkuk kat kepala satu. Alright, macam ni je geng. Jom, try. Air surut ni, peladak lagi. Kita tengok lah ada lagi tak MJ. Bismillah. Ada makan lagi, ada makan lagi. Ada makan lagi. Alhamdulillah. MJ geng. MJ kedua. Alhamdulillah.